Om Swastiastu. Rahajang semang, alit-alite sarang sami, punapi gatre rahinane mangkin. Dumogi, statong ngemolihang kerahayuan lan kerahajengan. Kecunduk malih sarang titiang, ni Gusti Ayu Made Puriani, pinake guru bahasa Bali. Sane mangkin jagi keaturang materi ngenenen indeks sandi suara. Miwah wangun lengkare. Wenten taler tujuan pembelajaran ring video pembelajaran puniki melalui tayangan video presentasi PowerPoint. Peserta didik mampu menganalisis pembentukan sandi suara dan wangun lengkare secara teliti serta mampu memproduksi wacana sesuai wangun lengkare bahasa Bali dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri. Tegas sandi suara. Sandi suara inggih punika suara sanek wangun melarapan antuk gabungan kekalih suara. Resa jroning gabungan kalih suara punika, wenten pinake dasar sanek kaanggen nujuin gabungan punika. Minekadi. Iriki sampun kaunggahang ngenenen indeks gabungan aksara suara sane presida ngewetuang aksara tunggal. Minekadi sekadi rumus niki nggih. Saneka pertama wenten aksara A metemu sareng aksara A. Dados nyane ngewetuang aksara suara A. Umpami nyane nika wenten ring kruna sampun. Kruna sampun punika witipun saking pengaterse kawewohen antuk kruna lingga ampun. Nika wit saking kruna sampun. Poleh sandi suara A metemu sareng sandi suara A punika dados nyane A. A nyane nika ka surat asiki manten. Dadosne sampun. Punika taler aksara I matemu sareng aksara I dados nyane I. Wenten contoh ring kruna girindra. Nika witipun saking kruna giri kawewohen antuk kruna indra. Kelanturang aksara U. Matemu sareng aksara suara U dados nyane U. Nika kepanggihen ring kruna Prabu Utama. Sane nomor 4 aksara suara A matemu sareng aksara suara U pacang ngewetuang aksara suara O. Nika ring kruna sojar. Witipun saking pengaterse miwah kruna lingga ujar. A sareng U nika matemu menados aksara O. Sane nomor 5 aksara U matemu sareng aksara suara A. Dados nyane O. Nika wenten ring kruna patemon. Wit kruna patemon inggih punika pengaterpe kawewohen lingga kruna lingga temu miwah pengiring an. Ring kruna lingga temu sareng pengiring an wenten aksara suara U miwah aksara suara A sane matemu. Dados nyane O. Selanjutnyane aksara suara A matemu sareng aksara suara I. Dadosipun aksara suara E. Punika wenten ring kruna narendra.
Witipun saking kruna nara kawewehin kruna indra. A sareng I matemu dados E, dadosne Narendra. Selanjutnya kruna misi. Ipun boleh sandi swara A matemu sareng sandi swara I. Swara A sareng swara I matemu dados nyane I. Nggih, witipun saking kruna misi nika witipun saking pengaterma kedagingin lingga kruna lingga isi dados nyane maisi nika dados nyane misi genten. Inggih kaping untat wonten aksara swara A matemu sareng aksara swara E. Dadosipun E. Nika kepanggihin ring kruna membon. Witipun saking kruna ma embon. Ma nika pinaka pengater, embon pinaka kata dasar utawi kruna lingga. Asapunika ngenenen indik rumus sandi swara sane presida ketlatarang. Inggih sane mangkin disampune titiang latarang indik sandi swara kelanturang malih ngenenen indik wangun lengkara. Saneka pertama punika wonten teges lengkara. Lengkara punika marupa pupulan kruna. Kruna punika adalah kata. Taler sering marupa kruna pinaka pesaur lengkara sedurung nyane. Pinaka dasar pupulan kruna utawi krunane punika kebaos lengkara. Utawi lengkara inggih punika runtutan ucapan utawi tulisan sane medaging unteng pikayun sane menjangkep manut ugar-ugar tata basa. Runtutan ucapan sane medaging alunan swara utawi nada ring pemuput medaging penes swara. Penes swara penguntat utawi intonasi final. Lengkara sane kebaos paripurna utawi sempurna sakirangnyane medaging jejering lengkara utawi subjek miwah linging lengkara utawi predikat. Kawigunan lianan sakadipinandang miwah keterangan nenten ngutuang lengkara pinaka jangkep. Inggih selanturnyane ngenenen indik pahan lengkara. Lengkara nganutin tetujon punika presida kaepah dados 3. Saneka pertama wonten kewastanin lengkara pamidarta utawi kalimat berita yening ring bahasa Indonesia. Lengkara pamidarta inggih punika lengkara sane latarang parindikan panes lengkara ring untat ketahipun rada. Sekadi contohnya mani semengan ada pacentokan pidarta basa Bali. Meme nyanan sanjane lakar luas ke Badung. Punika lengkara pidarta. Nguni ngayang kawentenan. Atau memberitahukan sesuatu. Sane nomor kalih wonten lengkara pitaken atau kalimat tanya. Lengkara pitaken marupa lengkara sane tetujonipun
nunas pesaur atau meminta jawaban saking sang sane ketakenin kepada orang yang ditanyakan. Pena sering panguntat lengkara ketahipun ngunggahang intonasi tanya. Biasanya ada tanda baca tanya, nggih. Miwah sering nganggen kruna pitaken. Contohnya nih. Ngudiang made ngajanang melaip ngabe blakas. Dija ada anak ngadap bepaseh. Nah, nika kalimat tanya utawi lengkara pitaken. Sane nomor 3 nika wenten lengkara penguduh. Kalimat perintah. Lengkara penguduh inggih punika lengkara sane tetujuanipun ngandikain anak tiosan mangda maparilaksana utawi ngambil pekaryan wenten lengkara penguduh sane kasar miwah sane alus. Contohnya nih durusang unggahang sanganane. Contoh yang kedua, mai laku dini jalane usak. Nah, nika lengkara panguduh. Kelanturang antuk pahan lengkara nganutin wangun. Nika taler keepah sane nomor siki nika wenten lengkara tunggal utawi kalimat tunggal. Lengkara tunggal inggih punika lengkara sane polanyane asiki. Sekirangyane medaging jejering lengkara linging lengkara. Ring asapun napine medaging penandang miwah keterangan. Setidak-tidaknya dia memiliki subjek dan predikat. Itu artinya. Contoh. Bapak nyoman nyemak ubad. Men sunari nyait di balene. Nika medaging suang-suang nika medaging asiki jejering miwah asiki linging. Pahan lengkara nganutin wangun sane kaping kalih nika wenten lengkara masusun. Lengkara masusun inggih punika lengkara tunggal sane sampun kawerdiang wangun susun anyar. Tur sakirangyane medaging kalih lengkara tunggal. Lengkara masusun puniki prasida kaepah dados telung soroh. Pertama, wenten lengkara masusun pepadan. Lengkara masusun pepadan puniki inggih punika lengkara masusun sane lengkaranipun kantun sepadan utawi sederajat. Lengkara puniki ketah kegabungan antuk kruna napi nanging sakewala miwah sane lianan. Contoh. Gede lugra jemet pesan ngalih gae, nanging adene mayus pesan. Ibi biase suba kajange, sakewala jani teke buen duang terek. Sane nomor kalih wenten lengkara masusun matingkat. Lengkara masusun matingkat puniki kewangun antuk lengkara sane paiketanyane nenten sumaih. Silih sinunggil lengkaranyane kebaos inan lengkara utawi induk kalimat. Lengkara sane lianan kebaos paranakan lengkara utawi anak kalimat. Sekadi. Contoh. Panlodra mulih dugas tiang sedek manjus. Putu suta ngambul kerana tusing ajaka melali. Nomor 3,
Wenten lengkara masusun pepetan. Lengkara masusun pepetan inggih punika lengkara masusun sane ngutamayang mepetang wangun lengkara sane padeh. Contohnya nih. Montore ento mare beline. Montore ento jani suba gadiange. Yening kapepetang dados nyane. Motore ento mare beline jani suba gadiange. Kruna montore nike kapepetang dados nyane katulis wantah asiki kemanten. Ainggih halit-alite punapi sampun karesep indek sandi swara miwah wangun lengkara. Ainggih dumugi ring video pembelajaran puniki presida mabuat majang ring alit-alite rikala melajah ring jero sewang-sewang. Amunika manten dumun video saking ibu. Puputang ibu antuk mencarang parame santi. Om Santi 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 Om.